Kada se spomene ime Muamera Zukorlića, reakcije ljudi na Balkanu su i danas veoma podijeljene. Jedni su ga smatrali kontroverznim političarem, drugi velikim vjerskim autoritetom, a treći čovjekom koji je govorio ono što mnogi nisu smjeli. Međutim, jedna stvar je posebno zanimljiva. Iako je bio bošnjački muftija iz Sandžaka, veliki broj Srba ga je poštovao, pratio njegove govore i često govorio da je bio jedan od rijetkih političara kojeg vrijedi slušati. Ali zašto? Šta je to kod Muamera Zukorlića privuklo pažnju tolikog broja Srba? Prije svega, Zukorlić je imao nevjerovatnu harizmu i način govora. Čak i ljudi koji se nisu slagali s njegovim stavovima često su priznavali da je bio izuzetno inteligentan govornik. Njegovi nastupi na televizijama bili su smireni, argumentovani i puni samopouzdanja. Mnogi Srbi su govorili da je bio elokventniji od većine srpskih političara. Na društvenim mrežama i forumima često su se mogli pronaći komentari ljudi koji kažu da bi, kada bi naletjeli na njegov intervju, ostali da slušaju do kraja samo zbog načina na koji govori. Zukorlić je često govorio o pomirenju između Bošnjaka i Srba. Tokom političke karijere insistirao je na dijalogu, miru i suživotu. Čak je i njegova stranka nosila naziv Stranka pravde i pomirenja. U jednoj izjavi poručio je Srbima: ja sam vam veći prijatelj od ovih koji vas sada vode. Ta rečenica izazvala je ogromnu pažnju u Srbiji. Mnogi Srbi su ga doživljavali kao čovjeka koji govori direktno i bez uljepšavanja. Nije djelovao kao klasični političar koji čita pripremljene govore. Ljudi su imali osjećaj da govori ono što stvarno misli. Također, često je kritikovao kriminal, korupciju i loše stanje u društvu, bez obzira ko je bio na vlasti. Govorio je o problemima običnih ljudi, siromaštvu i nepravdi, što mu je donijelo simpatije i među Srbima i među Bošnjacima. Naravno, treba reći i da nije bio osoba koju su svi voljeli. Imao je mnogo kritičara, posebno zbog svojih političkih stavova o Sandžaku i autonomiji. Neki su ga smatrali previše nacionalno orijentisanim, dok su drugi tvrdili da je često provocirao javnost svojim izjavama. Ali čak i među ljudima koji ga nisu podržavali postojalo je određeno poštovanje prema njegovoj inteligenciji i nastupu. Jedan korisnik Reddita napisao je: nisam bio fan njegove politike, ali bio je izuzetan retoričar. Drugi su govorili da je imao posebnu energiju i da je znao privući pažnju čim progovori. Muamer Zukorlić bio je jedna od rijetkih ličnosti na Balkanu koja je mogla gostovati na srpskim televizijama i voditi duge rasprave sa srpskim političarima bez svađe, vrijeđanja i galame. Upravo zbog toga mnogi su ga vidjeli kao drugačijeg od ostatka političke scene. Njegova smrt 2021. godine iznenadila je region. Nakon vijesti o smrti, društvene mreže u Srbiji bile su prepune komentara ljudi koji su, bez obzira na političke razlike, izražavali poštovanje prema njemu. Na kraju, možda je najbolji odgovor na pitanje zašto su ga mnogi Srbi poštovali veoma jednostavan. Muamer Zukorlić bio je čovjek koji je imao stav, znao govoriti i nije ličio na tipičnog balkanskog političara. A na Balkanu, gdje je iskrenih i harizmatičnih govornika sve manje, upravo to ostavlja najjači utisak.